Ngalela bafowethu ebusuku siyambonga uNkulunkulu esiboleke ithuba elihle lokuthi siphinde sihlangane sixoxe egameni lika Jesu ngokwazwana isibongo ningumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. uNkulunkulu senzele umusa ensukwini zokuphila kwethu. Sizoxoxa ke bafowethu ebusuku njengabantwana bakaNkulunkulu abasindisiweyo. Ngingokwazwana ke sibongo umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngiyamthanda uKristu. Sibonga ithuba uNkulunkulu siboleke lona lokuthi sihlangane kule ndawo. Namhlanje kunento eserious bafethu ngifuna sixoxe. Sake sayikhuluma ngelinye ilanga. Saxoxa ngendaba yobungcwele obambisana ne-availability. Ukufumaniseka ongokhona okungena esikhaleni nokuphila impilo engcwele izinto ezimbili engafani. Siyazi ukuthi esikhathini esiningi sinayo lenkolelo yokuthi umuntu ushumela kahle kakhulu noma ucula kakhulu ngoba uphila impilo engcwele noma uNkulunkulu ngakuye, and for that reason ikhona kumenza acule. Lembuzo lihambe kakhulu yavuka ngoba uJesu angakabuyi sesoloku sikhulumile lezi zinto kweselekelela endleleni yethu yokukholwa ukuthi akusilona iqiniso. Ngiyacela ngizwa ngomoya engenyama ngoba lento esoyikhuluma la serious kakhulu. Khona bangeke bafuna ukuyiaccept kodwa njengoba injalo nje ukuthi akusilona iqiniso ukuthi ushumayela kahle kakhulu noma ucula kahle kakhulu because you are holy. Akusilona iqiniso lokuthi uyacula kahle noma ushumela kahle noma uyaprofeta kuyokwenza umbono uNkulunkulu. Akusilona iqiniso lelo. Kunabantu abasetshenziswa because ba-available, bavumile ukuba umlomo kaNkulunkulu, and for that reason ke uNkulunkulu abasebenzisa kodwa bona bangayilungisa ekuthenini baba yisitsha kumniniso. Ayinokune-verse lele lapha encwadini yabaRoma lithi ileso sitsha nesitsha siyayihlanza ukuze umniniso akwazi ukuyisebenzisa, which is true. But the bottom line la ukuthi uma lezi zinto singayikhulumanga siyosuka sicabanga ukuthi abantu abashumayelayo bashumela because they are living a holy life. Sicabanga ukuthi abantu abaculayo bacula kanje size sikhale because bangcwele. Lela kusilona iqiniso lokuthi ma ungcwele usetshenziswa uNkulunkulu. Why we are saying this? We are not encouraging people ukuthi noma uphila impilo engcwele engekho ngcwele uNkulunkulu uzokusebenzisa. But sizama ukwambulela abazalwane ukuthi ningadidwa izambulo namaculo. Uyakwazi ukukwenza lokho as a gift but wena ungekho right noNkulunkulu, because ukuba umlomo ngaba umlomo kodwa wena ungekho in the right position noNkulunkulu. Sibabonile abantu abaningi thina abashumayela bebevutha benza zonke izinto only to find out ukuthi ukhulelisile usibani ukhulelwe. Uma sewucalculate ikhathi akhuleliswa ngaso nezikhathi akhulela ngaso, yiso lesi sikhathi exactly wayevutha ngaso. So now it's when you realize ukuthi ukuvutha komuntu nezilimi zakhe has nothing to do nobungcwele, ngoba uNkulunkulu uyakhe esebenza ngeavailability. Now ubungozi bokuba nezambulo nokucula na all this kind of things ukuthi ungahamba uzucabanga ukuthi uyombona uNkulunkulu kanti lutho, because ezulwini awuyiswa ukuthi uyashumayela, ezulwini awuyiswa ukuthi uyacula, cha, ezulwini awuyiswa ukuthi uyaprofeta. Akusikhona lokho kokwenza ukuthi umbone uNkulunkulu ukuthi no ngangimshumayela, cha, ukushumayela enye into. So ke ngifisa si-understand leyo part nyanake ukuthi ukushumayela enye into has nothing to do nokuthatha wena uyezulwini. Ukucula enye into akuhlangene endawo ukuthi because uyacula and for lokho kucula, I think uma ngichaza kanjalo uzoyi-understand ukuthi uyacula has nothing to do nokuthi wena uright noNkulunkulu. Ukuthi wena unezambulo akuhlangene endawo nokuthi kusho ukuthi wena noNkulunkulu ni right. Sibona abantu abaningi eBhayibhelini
uNkulunkulu abasebenzisa kodwa bebengekho right kanye naye. Yabona inhluthi bonke abapostoli bebehamba noJesu. uJuda nje wayesigebengu esinzima kabi kodwa wayelala noJesu la edla noJesu esigebengu engatshontshe ube ngokuzolala. Wakho watshontsha imali ezikhwameni wakho wafuna ukukhwabanisa imali yomnikelo encwadini kaJohn chapter 12 umali wesifazane enikela ngamafutha enani eliphakeme ekhona kuJesu. Now ke ukuthi ukhona ebukhoneni akukwenza ukuthi uyaqualifya ukuhlala khona. Now sibona abantu abaningi eBhayibhelini including noPetru. Petru wenamawala kabi lo mzalwane enamanga futhi enjalo eyiqili uPetru. Mawufuna uunderstand lokho ufunda chapter 2 verse 7 incwadi kaGalatians umpostoli Paul memkhuza ukuthi wena uyiqili njalo wena uyazenzisa. So now ke lokho ngizama ukuchaza la ngifuna ukubeka esithombeni ukuthi umuntu that's why uJesu uma etshela abapostoli ekhuluma ngabazalwane akashonga ukuthi sobabona ngamaculo, akashonga ukuthi sobabona ngezambulo, akashonga ukuthi sobabona ngokugqoka, akashonga ukuthi sobabona ngokuprofeta. Uthe niyokubazi ngezithelo ngoba izithelo izona eziveza umzalwane, hayi ukushumayela. Ukube kwakubaleka kakhulu ukushumayela wayeza usitshela ukuthi mawufuna ukwazi ukuthi uzwana uyakholwa ngijaji ngamaverse. Ukushumayela kukazwana has nothing to do nobungcwele. Ukushumayela enye into. Ukushumayela kwami umsebenzi engiwenzayo. Kodwa ngale kokwenza umsebenzi kubuya kube siba nombuzo ukuthi wena ke nalomshumayelayo nibahle kangakanani ebudlalwaneni benu. uNkulunkulu angakuyuza eze njengethulusi esandleni sakhe kodwa wena ungakho willing ukuyongena embusweni kaNkulunkulu. Now ke one of the biggest problem esinayo ukuthi abazalwane esinabo namhlanje ibandla likaKristu sijaja abashumayeli ngamaverse, sibajaja abaculu nanawuthiwa ma ecula lapha izulu ladilika sagcwala istage. Lento leya has nothing to do nobungcwele. Shumela ubungcwele enye into. Ukuphila ubungcwele enye into. Ukushumayela, ukucula, ukuthandaza enye into. Bakhona bayoshumayela, bakhona bayocula, khona bayoprofeta kodwa bengeke bambone uNkulunkulu ngoba lokho akukwenza ukuthi umbone uJesu. So ke loyo ufuna ukubona uJesu uthi umpostoli John akabonakala siyoba yikho kodwa ma evele soba njengaye ebesethi abanale lelo themba bayayihlambulula bayalahla izono nomthwalo. Yabona ukuthi the qualification ama qualities akwenza umbone uJesu ukuyihlambulula singabikho isono kuwe. Akushiwo ukuthi bagijima kakhulu ekushumayeleni ngoba akekho umuntu ongena ezulwini because umisa amatende kakhulu. Akusilona iqiniso. Ngeke ungene ezulwini ngoba kuthiwa ucule waze washelwa iphimbo waba necancer yomphimbo ngenxa yokucula amatendeni lutho uyocula uqeda uzudabuka nephimbo ushone esogweni ngoba ukucula kuhlangene endawo nokuthi umbone uJesu. Umsebenzi lo unomqhele wakhona but ukwamukela uKristu nokuyiphila impilo iyona iqualification ekuyisa kuye. So ke bonke abantu abembona uJesu ilabo uJesu akhuluma ngayo kuncwadi kaMateyu chapter 7 athi kusibona bonke abathi inkosi abayongena embusweni kodwa kuphela abayenza intando because ikhona intando kaNkulunkulu ukuthi gijimelana ububi ningayihlanganisi nabakhonza izithombe, ningabi kwabakhonza izithixo ukukhanya nobumnyama kuhlangana. Kunezinto ezifunakala kumntwana kaNkulunkulu osindisiwe ezimenza aphila impilo engcwele. Akushumayela nokucula kubalwa kuleyo mpilo. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27. First Corinthians chapter 9 verse number 27. Silapho nganza ukuthi namhlanje ebusuku ukuthi ubungcwele enye into, i-availability enye into. Kunabantu abaningi abasebenza la because ba available. Nabantu abaningi abashumayela because banesibindi. Kunabantu abashumayela ngoba bayakwazi ukukhuluma banawo amahloni. uNkulunkulu abasebenzisa for that reason. But lokho akubayenza ukuthi ngoba uyashumayela. Ngiyathemba bafowethu leli point lama ngilibeka kahle ukuthi asithi sechaza ukuthi ungasetshenziswa ube yithulusi esandleni sikaNkulunkulu
kodwa wena ngeke ulibone izulu ngoba lethi kanje ngizokuchazela yena uunderstand ngokwama character ethu singabantu asifani. Yabona kunamazwi akhulunywa umpostoli Pawulu uma uJesu embiza ku chapter 9 incwadi yezenzo uthi lithi iBhayibheli wathi uPawulu uyoba isitsha sami esohamba simemezela ivangeli kwabezizwe phambi kwamakhosi nemibuso yonke. Kodwa umpostoli Pawulu as much as uNkulunkulu noma uJesu emdeclareile ukuthi uyosebenza ngaye uyoba umlomo wakhe uthi noma kwakunjalo kodwa ngiyayigada mina ukuthi ngingasebenzise lele thuba lokuthi uNkulunkulu ubizile bese ngiphile emanyaleni ngoba noma ngibizile ukuthi engisebenzisa ngingasebenza njengethulusu ekugcineni ngilahla lingaqualify ukungena ekhaya. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27 uthi umpostoli Pawulu kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila ukuba mina engishumeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Angiphinde ngiyawutuba kodwa ngiyawutuba wami umzimba ngiwenza isigqila ukuba mina engishumeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Now umpostoli Pawulu kunezinto asibonisa zona ezisempulo kakhulu. Abona kuna this kind of gospel angazi noma niyayazi in le evangeli elithi ngeke kuze kwenzeke umshumayeli wevangeli base benze example ngoMoses ukuthiwa one of the things ayenza ukuthi uMoses uNkulunkulu engambulali noma engafunanga efa phambi kwesizwe sikaIsrael because uMoses wayesacrifice kakhulu ngesizwe sakwaIsrael and so for that reason uNkulunkulu waye thatha uMoses wamisa entabeni ngoba engafuni ukumbulala wamthatha wamngenisa ezulwini ngoba engafuni ukuthi efa phambi kwabantu. Kuna this evangeli elithi uma usebenzela uNkulunkulu ngokuyikhanda ngesikhathi sakho sonke usacrifice nga everything uNkulunkulu akakwazi ukukulahla noma ngathi uphile kanjani amanga uyolahla sewuculile uyolahla sewushumayele uhambe wonke amatende uhamba wacula yonke indawo wahamba. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wethu mkhulu ngothando uyaphuza ukuthukuthela kodwa akayikusho konosona ukuthi onesone ukuthi umsulwa. Ngamanye amagama umpostoli Paul uchaza ukuthi as much as nginezambulo yabo nginazo zonke izambulo. Umpostoli Paul ke wahlala eArabia. iArabia is a desert wahlala lapha for 40 days and 40 nights izambulo zonke lezi akhuluma ngazo wayithola entabeni yaseArabia wabona zonke izambulo. Uthi ku2 Corinthians chapter 12 uthi ngenxa yobukhulu bezambulo enganikezwa zona ngafakwa iva emzimbeni wami kuze ngingayiphakamisi. As much as uPaul wathathwa wayisezulwini wayibona iparadise wazwa namazwi angavumelekile ukuwakhuluma mawubuya ngapho kodwa usitshela into yokuthi as much as ngimazi uNkulunkulu ngazi uNkulunkulu buka uNkulunkulu kodwa ngigada ukukhuluma kwami khamba kwami ukuyiphatha kwami ukuthi ekugcineni kosuku ngingaliwa kanti ngiyisitaphiso sokufaka abanye abantu embusweni. Baningi abantu abayosala bangeke balibona izulu abagcine kuba umbhobho okumemezela indaba zikaNkulunkulu kodwa impilo yabo bangayilungisanga bona uthi umpostoli Paul kwawami umzimba ngiyawutuba ngiwutubisa ukuthi ngilwa neinkanuko ezilwa nentando kaNkulunkulu emzimbeni wami. Ngituba intando yokuthanda imali yokuthanda amanga yokuthanda ubufebe everything esemzimbeni wami eyimelene nentando kaNkulunkulu ngiyawutuba wami umzimba ngiwenza isigqila. Ngamagama ngiwenza izinto ongathanda kuwe. Now lokho sekuwumsebenzi wami. It's my duty yokwenza umzimba wami ulalele mina ngingasebenzisa umusa kaNkulunkulu ube ithuba lokudla emanyaleni ukuze sishumayeze abanye ivangeli kodwa thina siqhubeka emanyaleni as if we are preaching the gospel so that we're going to use that grace kube ithuba lokungena embusweni. Cha ngeke siye ezulwini siyoba isitepisi sokufaka abanye abantu embusweni kodwa thina singayi. Uthi umpostoli Paul and for that reason ke ngilwa nami ngilwa nomzimba wami ngilwa neinkanuko zamehlo ngilwa neinkanuko zenyama ngilwa. Uthi umpostoli Paul kuGalatians chapter 5
verse number 16 lezi zinto embili ziyamelana. Umoya okhani kophambana nenyama, inyama ekhani kophambana nomoya. Uthi umpostoli Paul ingakho kahambani ngomoya engayi kuveza ningaye kuveza inkanuko zenyama. Now lezi zinto zohlala zikhona as much as umshumayeli, as much as uyi-chorus leader noma uba gada ukuthi umzimba wakho ungakwenzi ngelina kuphapha endaweni evuthu efudumele. Sabantwana bakaNkulunkulu abacaba ukuthi because bashumela kakhulu bayezulwini ngeke. Uyaliwa sowuculile, uyaliwa sowunikela ngoba ukunikela akumiyisa umuntu ezulwini. Cela songinisileke balo sinabantwana bakaNkulunkulu kulezi insuku osisi bethu nabafowethu abame ngeminikelo yabo, bathumela iminikelo eyinkonzweni, bahamba bophila amanyala, bathumela iminikelo, bathenga ama-sound system, bathenga ama-pulpit, bathenga labefundisa imoto. Ukhuleka ngisho noma ngathi uthenga izulu ulinikelela abazalwane, kodwa akusiyona iminikelo yisabantu ezulwini. Abantu abezulwini abaphila intando kaNkulunkulu, abaphila ubungcwele. Lithi iBhayibheli banini ingcwele. Ubungcwele it's only qualification eyenza umntwana kaNkulunkulu efike ebukhoneni bukaNkulunkulu, ngoba lithi iBhayibheli lahle khona ubumnyama buku yena kanathi isithunzi saguquka. Noma ngathi unikela ngamalini, you will never make it, I'm telling you, because umnikelo umphako oyokwelekelela suphakathi. Sinabantwana kaNkulunkulu abatshela ngomnikelo ukubribe uNkulunkulu ezifle kuya exchange. If bona benikeza uNkulunkulu imali ebona uNkulunkulu yobanikeza ukuphila abafaka ezulwini, unamanga ngeke uze usurvive. Leli qiniso because asilitshelwanga. That's why sinamagundane amaningi embusweni kaNkulunkulu. Acabanga ukuthi because that's why wagcina nini ukubona imfundisi ngisho nasebandleni la kunama conference kunana kushunyayelwe inceka kaNkulunkulu isukuma ivume ithi ngiyaphenduka. Abaphenduki. Why singaphenduki is because we think we are better than others. Abafundisi bacabanga ufanga ama-supervisor kaNkulunkulu. That's why bangasibona nethuba lokuphenduka because abacabanga ukuthi bayona. Apostoli Paul uthi kulokhu ngiyayigada nami uthi mangiqeda ukushumayela, mangiqeda ukufakaza, mangiqeda uku-intercede, ngiyaqhatha ukuthi kodwa uNkulunkulu alikho icashaza yini, ngoba angifuni ukuba yisitepisi, angifuni ukuba umbhobho omemezela abantu ngezulu kanti mina ngiba yibhodi elikhomba abantu iCape Town kanti angiyi Cape Town. Sifuna ukukumemezela kubefundisi nakuma-worshipers. Le group yabantu ababili bacabanga ukuthi seba-right, ibona makuthiwa ama-worshipers abafundisi o-asha abaphenduki labo bantu. Makushunyala abacanti ba-right lutho uyokwaliwa sewu-asharishile, uyokwaliwa mpela. Because the only thing eyokwenza umbono uKristu be holy. Holiness. Yini ubungcwele kuzehlukanisa nayo yonke into uNkulunkulu angayifuni. Uyosala impela, mina ngiyakutshela phela ukwazi lokho ukuthi uyosala impela neminikelo yakho. Khona abayosha sebenikelile. That's why umpostoli Peter ku chapter 10 encwadini ezenzo lithi iBhayibheli kwakunendoda eJerusalema igama lakho kwakuKhoneli. Yayinikela le ndoda hayi lokho kwakho. Yayinikela le ndoda. Yanikela kwaze kwasuka uNkulunkulu qoba hayi abapostoli. Ayiduduzwanga abapostoli noma abaprofeti, kwasuka uNkulunkulu ezilothe Khoneli. Uyanikela ndoda, yabona ngendlela onikela ngayo. Kwamina la ngihleli khona ngihleli kabi. Uthi kodwa manje lithi iBhayibheli uthi wathi uJesu kodwa ukunikela kwakho unikela kabi, awukholwa. Awukholwa. Uyabona ke usho ukuthi uthi uSamuel etshela uSawuli uthi uNkulunkulu unemela amanoni yini kunokulalelwa. Disobedience, obedience is better than sacrifice. Obedience, ukulalela uNkulunkulu kundlula imihlatshelo neminikelo. Umuntu oyedwa ophila intando kaNkulunkulu udlula umuntu oqhamuka namamiliyoni kodwa aphile emanyaleni. Umuntu oyedwa ophile ecebeni likaNkulunkulu undlula udokotela, undlula ibishop elishumayela amanga kodwa liphile emanyaleni. What is more important ukuthi ekwenzeni phinda uphile, ngoba ungaba umlomo opeperazayo kodwa wena ungekho endaweni la ukhomba abantu ukuthi abaye khona. Unjengemfene yethu count abantu kunabantu abawu6 ithi 1 2 3 4 5 ingacount yona, ngoba lento ukuthi utshela abantu ngobungcwele kodwa wena ungabuphili, lento uyishoyo uyabafaka abantu impela ezulwini kodwa wena ungayi. That's why guys sifuna abafowethu ukunikhumbuza ukuthi isifebe siyakwazi ukuphendula izifebe.
umthakathi yakwazi ukuphendula abathakathi akhuluma impela ubuthakathi esophila kubona baphenduka impela abathakathi kodwa esale yena ngoba ukhuluma into angayiphili kodwa ebasiza abantu abalalele njengebhodi elingayazi Cape Town kodwa lithi kusuka la ubheke Cape Town. Bantu abaningi abangeke bangena embusweni kaNkulunkulu babanjwe availability because they have availed themselves ukusetshenziswa uNkulunkulu. Lokhu kungakubhayizisa abanye bethu sasetshenziswa ngesizathu sokuthi abantu kwakumele besebenza abatholakalanga ukuthi besebenze kwavuswa amatshe afana nathi. Lokho akwenza ukuthi sicabanga ukuthi simi kahle because sitholakele singabantu aba-available ukusetshenziswa bese sicabanga ukuthi for that reason siyaqualify kuye embusweni. Cha, ukusetshenziswa satholakala sikhona. Abanye basetshenzisweni isibindi abanaso, abanye basetshenzisweni ukuhlakanipha abanakho, abanye basetshenzisweni amasu abanawo, abanye wisdom abasuka benayo. uNkulunkulu ababambele lokho because banendlela ukukhuluma, banendlela ukwenza, banesisoka sokukhuluma, basetshenziswa lokho. Kodwa bona abasibonanga isidingo sokuthi ngale kokusetshenziswa nami ke angisetshenzwe. Acabanga uyokwala impela, uyoshawa uJona na Joe izulu likhomba ngesithupha because into eyisabantu embusweni kaNkulunkulu be holy. That is the only qualification ekwazi ukuthatha ikuyisa la uKristu ekhona. Akuculwa amaculo lapha. uKristu kakufuna abantu ababili abavala amehla kusukuma oyedwa angeke zisebenze. Alapha kufunakala TikTok la khona siyomemeza. No, ngaphezulu kwalokho kunempilo ngoba ngale embusweni kaNkulunkulu akekho eqhamuka nemali anikela ngayo. But the only thing that we can offer uku-accept umusa kaNkulunkulu siphila according to his will. Ikhona kuyiqualification yokusiqualify sesiyalahle likhona ngoba uNkulunkulu akayidinga imali, uNkulunkulu akadinga amaculo, uNkulunkulu udinga thina siphila njengaye ukuze siyophelela sikwazi ukufika la khona. Ngeke sigamukane nemali namaculo no cross leader ngoba akushunyayelwa ngaleya kodwa kuyaphilwa. Be holy. Kulokhu ngiyawutuba wami umzimba kusho uPawulu. Kulokhu wami umzimba ngiyawutuba. Now ngiwutubela ukuthi angisawutubeli la ukuthi ngizwe uNkulunkulu engithuma angiwutubeli la ukuze iphimbo likaNkulunkulu hamba ushumela phesheya. Cha, ngiwutubela ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi le ndawana sasimemezela ngayo ukuthi abantu bazoya kuyo sekuyiwa khona, ngingafiki khona mina ngidisqualify wekuthiwa as much as abantu bakhombile la kodwa wena ke awuqualify ukungena la ngenxa yokuthi ugcine waba umbhobho omemezelayo kodwa impilo yakho ingaqualify. Angazi niyezwe nibazalwane. Kulokhu ngiyawutuba wami umzimba. Angigcini ngokutshela abantu ukuthi yekelana ubufebe kodwa ngiyafeba. Angigcini ukutshela abantu ukuthi yekelana amadlozi kodwa ngiphila kuwona. Nami ngiyegada ukuthi angikho yini emadlozini, angiwakhonzi ngeremote, awekho yini amaringi engiwafakile, azikho yini phandle ngihamba kuzona. Angithumela imali kulezi zinto as much as ngitshela abanye abantu angikwenzi yini mina lokho. Ngiyayigada, ngiyawutuba wami umzimba. Uthi ngutubela ukuthi bafowethu angiwutubeli khona ukushumayela, angiwutubeli khona ukuze iphimbo likaNkulunkulu, angiwutubeli khona ukuthola izambulo, kodwa ngiwutubela ukuthi ngingadisqualifywa ukufakwa embusweni ngoba into yakwenza ukuthi mbone uKristu phila impilo engcwele, living a holy life, hayi preaching a true gospel. Noma ungalishumela ivangeli eliyiqiniso ngoba libhalwe embhalweni kodwa uyokwaliwa ulushumayela iliqiniso ngoba ugcina ngokushumela kodwa angaliphila. Sanibonani. Sicela ukukhumbuza abantwana bakaNkulunkulu namhlanje ebusuku abakule ndawo. Abanye babo bangabaculi, abanye babo bangama-artist, abanye babo bangabanikeli, bangama-kingdom finances. They are financing the kingdom. Noma ngathi umbuso kaNkulunkulu umiswe wena ukuze uqhubeke khululeka, uyosala sewunikelile umqomelo wakho uyothola khona esokweni because ezulwini kuyi abantu abanikele kahle kakhulu kodwa baya lapha abantu abaphila according to his will, abayihlukanisile entandweni yesithe abaphila ngokwentando kaNkulunkulu. Sicela ukunikhumbuza abafundisi beni banqambela amanga mabathi nikela uNkulunkulu okwenzela umusa uyowenza umusa impela ngoba kunama principle akhona kulomhlaba ukuthi when you give liya principle yokunikela liyakho
ithola noma ubani uyakholwa noma akakholwa ama-Muslim ayibambile lo principle ukuthi uma unikela nje kubuya kuwena iprinciple leya so ke lokho akukwenza ukuthi umbone uNkulunkulu sibona abantu abangakholwa bayanikela all over banakekela intandane abafelokazi iprinciple ukuthi when you give uyathola back so lokho kungakubhayizisi ke ukuthi uma unikelile uNkulunkulu ovulela umnyaka uyayivula impela kodwa lokho akukwenza uyezulwini ama-Muslim ayanikela kodwa awaye ezulwini abakwashembe banikela kodwa abaye ezulwini sibabonile bagcwele umgwaqo la ngaphandle abagcwele emgwaqeni abahamba banakekela intandane bashutha ukuthi benza kahle iprinciple ithi lo nikelayo kumele athole futhi back ngoba iprinciple esemhlabeni kodwa lokho akwenza ukuthi baye ezulwini so ungabhayiziswa ukuthi uma unikela uzoya ezulwini cha iprinciple yokuthi uma unikela chapter 6 Galatians uthi ngoba sisenelithuba lokunikela asenzani kahle kubo bonke abantu ngesikhathi sifanele uNkulunkulu esivusa uNkulunkulu uyabapha ababuyisela abanikela ngoba lithi iBhayibheli onakekela abampofu utshele kuJehova lokho kwenziwa nabangakholwa abanakekela intandane uNkulunkulu banikeza back labhayiziswa yilokho ungathi kwasha kwacima abona iprinciple ukuthi onikelayo kumele uphinde kubuyele kuye kumiswe uNkulunkulu lokho noma ngathiwa unike abakholwa nabangakholwa khululeka kwenzeka one of the things eyenza ukuthi ama-Muslim ephumelela empilweni ayibambile iprinciple yokunikela and bayakuthola lokho akudinga ama-fasting lokho akudinga izambulo ubamba leyo principle ukuthi ma ungafuni ukunuka geza ma ungafuni nje kunuka geza ma ufuna ukubusiseka empilweni nikele ma unako give learn to give lithi iBhayibheli chapter 20 verse number 35 uthi umpostoli Paulus sikhumbuleni amazwi akhunywa uNkosi yethu uJesu ukuthi sibusisiwe isandla esipayo for the fact ukuthi ngine ability yokunikela it means ngibusisiwe because I've got something that you don't have that is a principle of giving kodwa lokho ngeke uyezulwini kingdom finances those who are financing the kingdom cela ukutshela ebusuku ungonakale lutho noma uthi unikela ngamalini angeke ukwenza ukuthi ungene ezulwini because wawunikela lutho ukuwa kunjalo sasiyokuyeka ivangeli sinikele because we know ukuthi by giving siyombona uNkulunkulu cha abayongena embusweni kaNkulunkulu asibona ukuthi abanikele kunikele it's a principle mawuphila ngayo futhi izithelo zakho uyazidla finish uphila ubungcwele kukodwa it's a qualification ekwenza ube khona la khona lithi iBhayibheli banini ibani lento ayiyona uyinjani yena ungcwele yini ubungcwele ukuze ehlukanisa nako konke engakufuni yena behold sinela inkinga namhlanje yabantwana bakaNkulunkulu abaningi abaphile emkipitweni abamenga ukuthi basupport umfundisi uyomsupport impela uNkulunkulu akubusisa ngithi phela imali leya iprinciple leyakhuleka leya principle leya uyoyithola noma ngathi usemanyaleni because once wakhipha kumele kubuye kuwe it's a principle ingakubhayisisi ke leya principle ukuthi ma ukwenzile kwase kubuye bese uthi uNkulunkulu cha uNkulunkulu wezwi lakhe imithetho imigomo nemibandela eyisekelo phekwezi ukuthi mawunikela kumele kubuye lento yenzeka usemanyaleni leyanto lento yenzeka usemkipitweni lento yenzeka uyisigebengu lento yenzeka uthakatha lento yenzeka uyinyanga because once you give you must receive back it's a principle ungakudidike ukukholwa kwakho kungami phezulu kwemali yakho ungacabange ukuthi uma unemali unakekela obani uyosha uyinakekela intandane uyiphekela njalo ngamasonto I'm telling you ngeke ukuqualifyisa ukuphekela intandane bese kuthiwa ngoba uphekela intandane bese uphile emanyela uthi yezulwini lutho ziyodla intandane isuthe wona uphapha endaweni efudumele ukwenza nokuphila into embile engafani the only thing eyenza umntwana kaNkulunkulu abesezulwini is to live ukuphila impilo engcwele Apostle Paul uthi ngiyayigada ngiyayibuka wena ngene esibukweni ngicwaninga utodwa uNkulunkulu mina nje kahle kahle nginjani kwabanye befundisi wayenge nolaka kangaka wayebanye befundisi ngabafuni wayenge ne competition because if ngiqhubeka ngiphila ngaleyo mpilo ngiyayidisqualify ungene embusweni uyokwaliwa sewushumele izambulo zonke ngoba one of the biggest problem that we have in this kingdom ngabafundisi these people banezambulo kodwa hamba emakhaya abo amakhosikazi abayakhala izwi elithi
madoda thandana umkeni njengalokhu uKristu elithandile ibandla. Ayakhala amakhosikazi, akhala inyembezi, ashade namadoda anezambulo, kodwa unkosikazi akanako ukuthula, izingane zinako ukuthula, inceke imengezambulo ekhaya ubalekela izwi. Ithi iBhayibheli uthi umpostoli Paul umuntu ongabondla abakubo mubi kunongakhona. But hamba uyofuna befundisi labezambulo, hamba uyobuka emakhaya, becabanga ukuthi ngoba ehlenyuka nje enze izambulo kodwa unkosikazi ekhala inyembezi, lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu athi yongena ezulwini lutho, for the fact ukuthi umkaka kanako ukuthula ngawe kuleyo uyosha uyilandile izambulo, balandile abantu besindiswe bekholo, bese kuthiwa kodwa ke ngokomyalo wami kumele kuphilwa ngalendlela. Bafethu so papa masogweni sisiwakhiphile amavesi because kunezinto esabalekela ukuyiphila, sagcina ukuba umbhobho omemezelayo kodwa singekho entandweni kaNkulunkulu. Noma ngathi ushubela ziphi izambulo, abefundisi abaningi hambe emakhaya kubo ingane zabo ziyalamba, emakhosikazi abo ayakhala, abanye befundisi bayawashaya amakhosikazi abo, baphila kabuhlungu, bambalwa befundisi angakutshela ukuthi woze ekhaya uzobuka impilo yami nengane zami nonkosikazi wami. Unkosikazi wakho usefihle wafihla impilo ephila. Ngiyakutshela mina le mpilo ephila ngeke umbone uNkulunkulu. Ungacabanga ukuthi ukumisa amatende nokuwina umphefumulo wenzela uNkulunkulu ifavor yokuthi wena akufake embusweni. Ngeke kuzakwenzeka. I-connection isebenza la le iyodwa, i-connection esabantu ezulwini, ukwazana noJesu nokuphila ngokwentando kaJesu kuphela. Ayikho enye i-connection. Lapha yawukho umnikelo oqhamuka nawo uthi babuyazi ukuthi ngiwinela abantu abawu-50 and for that reason lutho. Lokho ke ikhona kusenza sibe nesibindi ukuthi asazi ukuthi uAngel bakuphi, asazi ukuthi ogumbi bakuphi, asazi obhengu ochiliza, asikwazi ngoba lento bebeyenza leya kwakukushumayela. Asikwazi ukuphila phakathi kwabo noKristu kwakunjani. Ibona abaziyo nawe wena waziyo, noma singakuncoma sikushela izandla deep down your heart you know. Now ke abantu asibajaji ngezambulo, abantu asibajaji ngamavesi, noma uthi uvutha kangakanani, noma uthi uyalidiliza izulu, noma uyalaka, noma uyalibhidlisa, akumqualifyisi ukuyezulwini. The only qualification, ama-requirement afunakala embusweni ukuphila according to his will. Khona bayosala ngaleli yalanga, telling you, khona bayosala, khona bosala sebeculile, khona bosala sebeshumayela ngoba abaphilanga, bagcina ukukhuluma. uNkulunkulu akathokozile ngabo. And as njengoba ngikhuluma namhlanje ebusuku umoya ongcwele uyakufakazela ulento ayikhuluma iqiniso. Bona lelichashaza oluzwayo ukuthi yazi lento le ngempela ngeke ngimbone, angeke umbone ngempela ngiqinisile. Lento lokuphila nokuhamba ngokwentando kaNkulunkulu i-lifestyle. Na uNkulunkulu kumele athokoze ngalithi iBhayibheli, hambani nibheke kuye. Ubani? uKristu. Sibheke kuye, sibuka inkambo yakhe, sibuka ukukhuluma kwakhe, sibuka ukuyiphatha kwakhe, sibuka ibehavior, everything sibukela kuyena. Because uma sibuka kuye sigcina sifana na ngoba sifuna ukuba la akhona khona. Manini ngamavesi nezambulo niyokwaliwa sesiculile. Befundisa abaningi abaphenduka because they think ukuthi because banezambulo lokho kuchaza ukuthi saba right. Lutho awukho right. Kuloko nami ngiyayituba kusho umpostoli Paul, kuloko nami ngiyayituba ukuthi ngingagcini ngibe isitepisi sokuba ngabantu sokufaka abantu embusweni kaNkulunkulu kanti mina uqobo lwami ngiyokwaliwa. Hamba uyobuka impilo zomafundisi abalihlaza laba bantu, futhi uma uhleli nabo babuka, it's when you realize laba bantu laba abanayo lento ukuthi ngelinye ilanga ngifuna ukumbona uKristu ngendlela abalihlaza ngayo, ngendlela abakhetha abantu ngayo, ngendlela abanomona ngayo, ngendlela abanenhliziyo embi, ngendlela abakhetha abazalwa. Umbone lo mama akanayo into kuye yokuthi ngelinye ilanga ngiyoma phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyayazi lempilo engiphilayo, uyayazi ibehavior yami uNkulunkulu ukuthi labantu angibafuni nalo ngibafuni. Bafowethu ngaza kwethu sikwaliwa, ngiyatshela siyokwaliwa, siyohlangana ngelilanga siphethe ulayini ubheke sogweni ukuthi awunawula laphayana akusebenza iyodwa i-connection eyisabantu kulambuso ukuyiphila impilo ethokozisa uKristu. Uthi umpostoli Paul mawubeki nomqondo wakhona nakuKristu Jesu wayethe uNkulunkulu wazehlisa wathabatha isimo sokuba umuntu wabekezela kwaze kube sekufeni. Uthi yebo kufa kwesiphambano, ngaleso sizathu uNkulunkulu wamnikeza igama elingaphezulu kwa wonke amagama ukuthi asezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba amadola aguqa nelimi ivuma. Lowo mqondo mawubekini, behold masime ngamavesi sokwaliwa. Ngiyantshela ngani zakho sokwaliwa
and njengoba ngikhuluma umoya ongcwele uyakufakazela ukuthi ngeke you will never make it. Unezinto eziningi engamachashaza empilweni yakho ezukutshelayo ukuthi you will never make. Ayeke indaba ukuvutha enye into uyoqhubeka ucula impela kodwa angeke uye la kuyiwa khona. Behold. Abantu asibajaji ngamavesi, abantu asibajaji ngezambulo. Uyocula impela uthi umpostoli Paul ngiyayituba. Umsebenzi wami ukutuba wami umzimba akusebenzi automatically. Akusho ukuthi manginomoya ongcwele nginoNkulunkulu now izinto ziyokwenzakalela automatically. No, kumsebenzi wami. Isizwe sakwa Israel, sanibonani mofethu. Isizwe sakwa Israel masingene eKenani uNkulunkulu wabulala ingxenye yezizwe noma ingxenye yezitha. The rest wayishiyela bona ukuthi bulala nezinye izizwe. Ngichaza ukuthi uNkulunkulu wasinqobela izinto esingeke sibe namandla okuyinqobela thina. The rest ukushiyeka ithi inkanuko yamehlo, inkanuko yenyama, zonke lezi zinto kumsebenzi wethu ukuthi silwe nazo siyinqobe ngoba sinamandla phezu kwabo. Uyokwaliwa. Abantu asibajaji ngezambulo. Ngicela ukuhlebela namhlanje busuku khona umuntu oshumelayo kodwa osemkipitweni eshumela futhi izambulo enamandla kabi. Ngicela ukuhlebela mina khona umuntu oshumelayo kodwa ohamba inyanga eshumela enamandla kabi. Akutshela iqiniso futhi. Phela manini ngenza ukuthi yekhumbula le ntombazane encwadini ezenza ethi chapter 19 hini. Lithi iBhayibheli kwakunentombazane eyinomoya obungoma. Yabona abapostoli beqhamuka lithi iBhayibheli bebesoloko behla benyuka lithi iBhayibheli yathi intombazane ngomoya wobungoma yathi lezi ingceku zikaNkulunkulu eyimemezela indaba zombuso. Cabanga yayikhuluma iqiniso la ntombazane kwangasona amanga kodwa yayikhuluma esendaweni erongo futhi abayizwayo baphenduka ngoba yayikhuluma iqiniso. Lokho ukuthi yatshela abantu ukuthi lezi ingceku zikaNkulunkulu ezishumela indaba zombuso kwakungeke kuyiqualify ukuthi iyongena embusweni ngoba ayiqualifyiswa ukuthi ikhuluma iqiniso, iqualifyiswa ukuthi iphila iqiniso. Bafethu sokwaliwa thina. Sokwaliwa sesiculile, sokwaliwa sesihambile ama-10 singena o6 to 6 ngoba into ezenza saliwa ukuthi masibuya khona ko6 to 6 lapha siphulumela kaNkulunkulu siphuzana notshwala kuyabhenywa kulale emahotela kumithiswana kukhishwana nezisu sime ngokunkeneneza khululeka le nkeneneza is not a problem siyonkeneneza impela phambi koNkulunkulu futhi asisebenzisa because ubona ukuhlakanipha kwethu ubona iavailability ubukhona bethu ukuthi we avail ourselves. Lento ukuthi ngila kwa TikTok ngiyashumayela because ngizi-availile abanye babhizi bayasebenza abanye ubukhona bami uNkulunkulu ungisebenzisela ukuthi ngizi-availile kodwa ukuba khona kwa TikTok akungiyezi ukuthi manje ngikhona kwa TikTok kusho ukuthi ngiyezulwini ngoba ngishumayela kwa TikTok lotho ngiyosha sengiqedile ukuthi tap the screen ngivutha impela sengitap the screen ngigiftile naqede bafowethu ukushumayela kukwenza ukuthi ezulwini God can use you because you avail yourself. I-availability yakho ayikuqualifies umbono uNkulunkulu. Asibajaji ngamavese cha bajaji ngamaculo fakazi bame uwe baningi esingababuza namhlanje uyakhumbula sesi bebekhala inyembezi esontweni wena ucula bathi lengane kodwa wawubuya mfaneni uyabona. Now it's when you realize ukuthi ngempela angisetshenziswa because ngingcwele ngisetshenziswa because ngiavailable ngikhona nginephimbo ngisetshenziswa lokho kodwa mangiqede ngoba impilo yami ayicorrupt ngiyosetshenziswa njengesigubhu samanzi noma sobisi maqedekile ukutholakala lokungaphakathi isigubhu siyolahlwa. Impilo yethu abaningi bethu siyoba kanjalo phambi kaNkulunkulu kuyoba kusetshenziswa lento yayiphakathi kodwa impilo yethu ingasiqualifyisi kuyombono usimakade. Asikujaji ngamavesi baningi osisibethu singababuza ukuthi uyakhumbula sisi ngathi wathi shaya izandla phezulu wasuka emfaneni wawufuka ushaya izandla usuka khona emfaneni ushaya izandla phinde umfana zokulanda uthi baby sesiphumile akuthathi yola la khona kodwa mawubuye kusasa abazalwane bekhala ngebethu lengane idiliza izulu lento kudiliza nokulehlisa nokulimboza has nothing to do nokuthi wena uyakhona embusweni. Behold, separate yourself from everything uNkulunkulu angayifuni. Ziningi insizwa ongayibuza ukuthi uyakhumbula ukuthi izambulo zayo uNkulunkulu ngana unamanga kunabantu abakweletayo nezikweletu zokuhlelela kunabantu sababalekelayo uvuthu bafethu lento engikhuluma ngayo uyayazi. Why I'm saying this ngizama ukuchazela ukuthi ungami ngokucula nokuthandaza
ngami ukuthi mina ngiyintasesa lutho lento uyoyenza lento ayisho lutho leyo nto. Be holy. Bathi abapostoli uJesu bethumile boshuma lithi iBhayibheli babuya bebabaza ibhadi bathi hey Jesu inhlanzeka lapha namhlanje uyazi sathi silapha sasithi fire back to the sender amadimoni ayekhotha amaklewula amadimoni wathi uJesu ngijabulela into erongo. Lezi zinto zokwenza lezi kubalekile kunama requirement ukuthi are you registered in the book of life, because once your name is registered in the book of life kunendlela okuphila nokuyiphatha nokwenza lokhu kuyakwenza ke qualify kuba sekhona. Nina nijabulela izinto enganasidingo ukuthi amadimoni ayaxewula. Bathi iBhayibheli ngelinye lakusho uJesu uthi hayi bayofika impela ngelinye langa mhlambe la ungena khona nawe bayofika bathi Jesu thina amadimoni ayexewula kabuhlungu kabi sikhipha amadimoni thina ngegama lakho. Abembo qhamuka bathi uyabona uTikTok sasihlala 3 hours wathani kwenzile impela kwakuyiqiniso futhi aniwakhuluma ngamanga, but the problem ukuthi nigcine naba umlomo nina wokulikhuluma iqiniso kodwa nangaliphila bafowethu siyo disqualify ukungena embusweni ngoba asiliphilanga sagcina ba umbhobho. uJesu bayofika bathi sikhipha amadimoni ngegama lakho wathi iqiniso. Athi thina saphilisa abagulayo ngegama lakho bathi uthi Jesu impela iqiniso impela nibaphilisa ngegameni lenu nibaphilisa egameni la. But the problem la ukuthi nina ke bafowethu nina anginazi suka la kimi bayenzi bokubi. Akasho uJesu niqamba manga nibaphilisa ngegameni lakho babaphilisa impela egameni lika Jesu. Kodwa problem ayibona bangaziwa kanza kwethu akuphelele endabeni ukuthi uJesu siyamazi uyasazi ini yena. Kuloko ngiyayigada kusho uPaul, kuloko nami ngiyayigada ngiyabuka impilo yami kwami umzimba ngiyawutuba ngiyezwa ngokwesibongo sakithi ngezwe engizalelo kulona ukuthi awabeka bemabili la kimi mina insizwa ngiyafika kuyona ngithumeli kodwa ngiyayigada ukuthi awulakahlele ufubeni zeyiwula mangaphumi namazwi abolile emlonyeni wenu angikhulumi nomu kanjani ngoba mina ngicotshiwe cha ngicotshwa nginjalo mangikhuluma nomu kanjani nabanye abantu ngiyokwaliwa ngoba lento le isebenza both sides kungapana ngapha shanqa zonke zigubhu zasezayona kulo phonsayo mayiqeda ukuphonsa wa-apply nakuwe kwesinye isikhathi kunezinto eseyishumela la sizehlula thina kodwa mangiqeda ukushumela bese ngihlala phansi kodwa uNkulunkulu ngeke ungelekelela yini kuloko ngoba mangikhuluma nginjengomuntu nginjengemike ngiyadlulisa kodwa mangiqeda ukudlulisa bese ubuya kusinke la kimi kodwa nami lento sangehlula kodwa simakade ngenzela umusa ngoba labe ngikhuluma kubona beyosizakala kodwa mina ngigcine ngisale siyokwaliwa sokwaliwa nganza kwethu. Sifuna uku-emphasize lokhu le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe mawula siyathemba ungena kuzofuna hlala phansi ungaphithizela. Sifuna ukucizelela lokubantwana bakaNkulunkulu ukuthi 90% abazalwana abasindisiwe baye ezulwini. The reason why bangayilapha is because they think ukuthi baseduze lento le yemqondo wepolitiki ucabana sezulwini kunjani ayikho lento le. I'm telling you uma unezikhundla lapha uthi usondelana no president no ubani prima nobani ayisebenze ezulwini qualification iyodwa be holy. Lapha yogijima uzobe mfishane wenza noma ayisebe ama connection awekho akuyi ngokuthi uhlangane nomfundisi usondelane nobani ayisebenze noma usondelane nomprofeti iqualification iyodwa ama requirement athi be holy ayisebenzi lapha. Uyocula ukudlala naliculo uyocula usala uculile lapha ngikutshela mina lapha uyosala sewuculile lapha uyosala sewuculile ngoba kuye abaculile lapha kuye abaculayo. Behold abantwana bakaNkulunkulu abaningi abaye ezulwini. Likhona nje usuku nje ngeke kufunakala chorus leader ngeke kufunakala abaculi akufunakala befundisi impilo your lifestyle impilo yakho personally hayi kubizwa abantu lapha akuyobizwa abazali ukuthi wozani nonke isonto
ushumayela izwana sewuqedile woza la. Come here. Kom la. Behold, singami ngamaculo nganza kwethu. Singami ngeminikelo. Eminikelo is not enough. Iminikelo sinikelela mase singale yakuthiwa well done twa njengokusebenza kwakho. Siyolahlwa thina sesinikelile ngoba sicabanga ukuthi uma sishumayela sekwanela kwanele. Akwanele. Ngeke uphile lempilo bese uthi uthenga uNkulunkulu ngemali. Wenza noma kanjani uyakhulela uyamithisa uphile emangeni uphile enyangeni ume ngokuthi uyacula ngoba wena umbhobho kaNkulunkulu ngeke uyolahlwa impela uyolahla amatende wamisile lento ukuthi uangestole bamisa amatende bayakupha akumeza qualify kuyezulwini phambi kwaNkulunkulu uphile kanjani. It's only God naye uyolahla. Zolahla ufethu zolahla. UNkulunkulu akathengwa ngamaculo. Lithi iBhayibheli uthi uma nithule nina man decide ukuthula. Bafethu uthi niyovusa ngisho namanje uNkulunkulu akamesweli umuntu ongakhuluma. So ke ungabhayizisa uthi uyacula ungabhayizisa uthi uyashumayela ukuthi sihlela lapha ko TikTok siyamemezela lutho akusenzi ukuthi siphila noma kanjani ngenxa ukuthi sikhuluma nabantu akwenzeki. Baningi abayakhala ngelinye ilanga. uNkulunkulu akasebenzisana noma ubani. Musukudayisa ngeqiniso ngenxa ukuthi wena uyacula. Noma ungathula wena ungafuni ukusupport umsebenzi wakhe uyabavusa abanye abantu khuleka. Noma bangekho abantu yothumela amagwaba abo uNkulunkulu akancenge abantu ukuthi abenza ukuthi angakhulumisa nje namatshe angathumela nje namagwaba bahamba yobuza uEliya khohlwa. Behold. Ubani uNkulunkulu wakho ukhulumisa ngisho nembongolo khuleka lento ukuthi siyashumayela so for that reason siphile noma kanje ngoba siyashumayela lutho wakhe wayikhulumisa imbongolo uNkulunkulu khohlwa angakhulumisa noma yini. Behold uyosala sewuculile ngoba uyaqhubeka notshwala. Uyosala impela. Uyosala ngoba lento ukuthi wena usindisiwe kodwa ubhisi notshwala ubhisi nomkiphi uyosala khululeka ungazi usathana akwethembisa akutshela into ethile ethi but don't worry no uNkulunkulu uyazi ukuyikhandla kwakho khululeka phenduka. Abekho abantu abaphila emanyaleni sengaba nothisa ukundlula abefundisi nama chorus leaders ngiyakutshela ufakazi bami uwe baphenduka laba abantu bacanga ukuthi baseduzana noNkulunkulu because bayashumayela. Behold. Batwana bakaNkulunkulu mase siqedile ukushumayela, mase siqedile ukucula, mase siqedile ukuintercede, siqedile ukuyo what you call uku-asharish all this kind of things zigade ukuthi umpostoli Paul kulokhu abafethu kulokhu wami umzimba ngiyawutuba ngiwenza isigqila wami umzimba uthi sizathu salokho nganza kwethu sekuphela amavesi kuphela izambulo uthi ngiyenzela ukuthi ngingaliwa mina. Yabona ukuthi kuyadlula ukuthi izwana ushumela kangakanani kwa TikTok kuya mase siqeda ukushumela sengihleli phansi kodwa uNkulunkulu wongeke ungenzela umusa kule mpilo engiphila ngoba vela I know ukuthi noma ngakhuluma ngishumela kangakanani lokhu ngiyokulahlelwa khona bafethu ungayikhohlisi nganza kwethu ngiyakutshela ngikhuluma iqiniso ngimile ngokuKristu uyokwaliwa kodwa awukho upotsho uNkulunkulu angawaqamba manga uNkulunkulu wezwi lakhe. Uma wakhe watholakala unechashaza uSathane ula ungumangaleli ngeke bafuthu ngeke khohlwa awukho upotsho ongena ngakuthi hayi because uzamile ukuthi wehlwe lutho hake befundisa abaphenduke chorus leaders abaphenduke now ke asibajaji abantu ngamaculo umfundisi akajajwa ngezambulo wathi uJesu nobazi ngezithelo kuphela
Sabatwana bakaNkulunkulu abashumela kodwa banenhliziyo ezimbi. Ubese uma ukhuluma nabo uthi lo muntu umuncu akanalo uthando ithelo zikamoya zikho la kuwe. Uyoligeja izulu uma uyincoma ukuthi ni straight talk. Wena ngeke ulibone khohlwa. Ngoba uncoma izinto ozaziyo ukuthi akumelanga ifumaniseke kuwe. Uthi umpostoli Paul lezi zinto embili ziyamelana, umoya ukhanuka ukuphambana nenyama, inyama ekhanuka ukuphambana nomoya. Kodwa uthi kodwa kulokhu ngiyazama. I'm trying my best. Ukutuba wami umzimba. Ngutubela ukuthi ngaliwa. Bantwana bakaNkulunkulu siphila noma kanjani silala noma kanjani silala noma yiko. That's why we keep on doing this thing ukuthi sithi sikholwa sihamba solala nabafana bangakholwa, sithi sikholwa sihamba siyokhulisa osisi bethu siphika izingane, sithi sikholwa sihamba inyanga sihamba bathakathi because sime ngokuthi siyashumela befundisi bethu bekholwa bahamba inyanga baqolana nabazalwane badla imali zenyembezi uyokwaliwa ngelinye ilanga. Yokwaliwa ukuthi ushumele ekhaya ngakanani lento ehlaka umqhele wakho uyothola esogweni. Awucabanga ukuthi kwakhe kwali uSawuli inkosi yakwa-Israyeli walelwa ukuthi lithi iBhayibheli wathi efika lapha ku-Agagi wabulala abanye washiya inkosi Agagi wambamba bathi ufuna uzombulalela ekhaya wasethatha inkomo ezayinonile. Just imagine. And inhloso kaSawuli yayinhle lithi iBhayibheli wayeyithathela ukuthi ufuna ukwenzela uNkulunkulu umhlatshelo. Just imagine. Wayenentetho uSawuli. Kodwa lithi iBhayibheli maezwe uNkulunkulu wakhuluma nomprofeti uSamuel lo muntu lwakayenzanga into ongangishilo. Lithi iBhayibheli wathi emhlangabeza uSawuli othawo ukwenzile uNkulunkulu wethu kwenza wathi angikwenzi. Wathi lo msindo oqhamuka ngemuva kwabantu umsindo no umsindo lo inkomo la ngihamba nabe bathi asiyithatha sifuna ukumenzela ibrayi uNkulunkulu. Wasethi hey uNkulunkulu unamela umhlatshelo kunokulalela. uNkulunkulu ufuna ukulalela. Ngicela ukutshela bafowethu nina nemali uyosha unikela ngemiliyoni njalo ngesonto. Uyosha isonto molukhomba ukuthi mina ngenzele khuleka istructure sesonto ngoba uthi wena wakha le structure sesonto uyosha istructure sesonto simile ngoba uNkulunkulu akadingi structure udinga wena. What is more important akusilona isonto uwe umphefumulo wakho. Into eyamenza ukuthi ezemhlabeni azofa wayengafeli namasonto namaculo namamic namakeyboard wayifuna wena. So what is more important it's your life more than what you are giving. Kufuneka impilo yakho la hayi sonto. So lento ukuthi wena ureject umusa bese uletha imali ukusebenza. uNkulunkulu angasebenzisana nobani mase ufuna ukusebenzisa. Singalisebenzisi leli thuba lokuthi sibe nenhlanhla kumaphambi kwabazalwane bese siyibona ngathi si right phambi kwabazalwane. Umuntu umpostoli Paul bazalwane nathi nisithandazisa. Abazalwane bafundisi bawo undertaker befundisi bawo Baptista abafuna ukuvuma ukuthi bafethu kunala sihamba sisheka khona singabantu nathi kuyazwele emzimbeni sineyidingo njengabo bonke abantu silingeka njengabo bonke abantu abafuna ukuphenduka abafuna ukuqhubeka bawaphile emanyeli because they think ukuthi ba right abafundisi abaningi abaphenduka. I'm telling you ngeke noma ngathi ukubiza litakhothi waphenduka abafuni bafuna kube impilo yakhona beqhubeka bephila khona because they think by so doing bayezulwini ngeke ngebe lakini elikhandwa ngamakhalibhodi hayi lakini well sisalindele uJesu siyayibuka nathi yabona akekho umuntu emhlabeni ophila iqiniso njengomuntu oneqiniso kuye. Njoba sonke salindele uJesu iba neqiniso kuwe. Sonke njoba silana namhlanje busuku 200 and something omunye nomunye uyazi ukuthi uyokwazi uyongena ezulu uma ngangena. Njoba ngikhuluma umoya ngcwele uthembekile kuwe uyakutshela ukuthi angeke ulibone. It's true ngeke ulibone. Uyakutshela wanje bangikhuluma nje khona izinto ukukhumbuza zonke angeke. Wena usenza ukuthi wena usaqamba ngokuthi wena usaqambela ngeke ulibone. Wena usakhuthuza izalikazi ukuthengana nezimoto wena waboleka imali yabazalwane wangayibusela ngeke umoya ngcwele uthembekile uyakutshela. But your problem you choose to ignore him because ucabanga ukuthi ngoba uyacula ngoba uya umisa imvuselelo yezulwini ngeke akuya bangolile kulanda wami.
Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Mawukhona la ngakhola siyathemba ungenele kuzofuna hlala phansi ungaphithizeli bhala ufophu uzithiya. The only gospel that we need to preach le ukuthi masiqeda ukushumayela umuntu ahlale phansi ayibuka ukuthi kodwa baba ngiright yini. That is the gospel. Ngoba uNkulunkulu mekhuluma nabantu akababusisa uyabasiza. The gospel okumele lishunyayelwe abantu kumele balitshele ukuthi mawuqeda ukushunyayela bese uhlala phansi uthi kodwa baba ngiright yini mina personal yekela abazalwana abantu okhonza nezingane zakhe nomyeni wakhe kuyeke ngale ukuthi umyeni wakhe uyakuhlukumeza uyajola wenza but umyeni ejola when you right in because ezulu esogweni uyoyela nje ukuthi bafayile ngicela ukukusiza mina ngicela ukukulekelela uyazi ukuthi kunabantu kunabantu besifazane abayoshela ukuthi ba reacta kabi mhla abayeni baba bahlukumeza angeke ngichaza nansini ungaba nendoda wena eyiqili ehambilala noma kanjani bese uhlukumezeke enhlizweni yakho because indoda yakho uyiphethe noma kanjani bese ukuthi ukwenza kumyeni wakho kukulidela ukuthi nawe udisqualifywe because of your reaction towards lokho kwenziwe indoda yakho. Now lokho kuchaza ukuthi uma indoda yakho iphila noma kanjani noma iyakushaya noma iyakujolela noma uncishima noma kuthiwa yini inhluboni yempilo enziwa indoda yakho zigadeke nawe ukuthi ekwenzeni kwakhe kungangilingi mina ngicina ngiyenza noma yini because ukwenza kwa ngoba nobabili uma ngafika phambi kwaNkulunkulu ngenza isibonelo uma ngathiwa kufika umuntu mina ngikholwa lethe ngiyakholwa ke but angiphila impilo engcwele kufika umuntu ophethe isibhamu angidubule mhlambe naye afe engaphendukile sobabili siyoma phambi kwaNkulunkulu mina ngizoyesogweni ukuthi wena ushela ukuthi kuze kwafika ukufa ungaphendukile yena ashela ukuthi ubulala umuntu sobabili uNkulunkulu ndlela ethembeke ngayo unjalo nje mina ngishela ukuthi kuze kwafika ukufa ungaphendukile yena kuthiwa wena ushela ukuthi ubulale nangu umuntu nawu ke uma kunendoda ehlukumeza impilo yakho bese kuthi kubiza ukuthi wena ke kuyena ekuhlukumeza alikho inichashaza oliyenzayo ngesizathu sokwenza kwakho kunabantu besifazana abayoshesokwini bashela ukuthi babehave noma kanjani ngesizathu sokuthi ngezinto ezenziwa amadoda abo athi sizathu sangenza ngishintshe mina ngashintsha ukuthi indoda yami yayiqala ukwenza ukuthi lokho akuqualify ukuthi uNkulunkulu athi I understand leli culo nelicula mani khohlisa nje you will understand and say well done alikho kulambuzo lapha yani kufunakala mayifika wena nendoda yake yiqile inamanga ehambe kubhanqa nabantombazana ifika phambi kwa bese kuthiwa wena uthembeke kwaze kuba segcineni noma wawushada indoda engathembekile khona ongizwayo kodwa kulokhu nami ngiyayigada umzimba wami ngiyawutuba ukuthi ngingabe isitepisi esifaka abanye abantu embusweni kanti mina ngiyokwaliwa angenza sibonelo uma mina ngumfundisi wakho ngishumayela ivangeli ongasilona leqiniso bese wena uhlala ulalela lawo manga sobabili siyoshela ukuthi mina ngiyoshela ukuthi ngishumayeza amanga wena ngishela ukuthi awulitholanga iqiniso waze wafa lapha awukho upotsho awukho nje upotsho angeke kusekwenzeke ukuthiwa ke hayi cha zwana ngoba ushumela amanga wena yena esogweni bese abazalwana bakabe ezulwini ngoba laba bazalwane kwakumele baye lutho nize nafa ningalitholanga iqiniso bafowethu awukho upotsho akwenzeki ukuthiwa uyongena lo ngoba uyazwela akwenzeki ke behold ngale uthi siyashumayela ngale uthi sinamavesi ngale ukuthi sinozambulo siphile kanjani phambi kwaNkulunkulu enye izinto ezikhomba befundisi bethu abayizulu indlela abakhuluma ngayo ngabanye befundisi phambi kwabantu bona lo akayi kunabanye ungabezo bekhuluma lona mengaqhubeka nalempilo ngiyambona uJesu lo angena kuthula lo lokho nabefundisi angakhandanga ukuthula nabo ngeke
kunabantu uthi mobalalelo phela nambo lo angeke alibone izulu indlela behave nga futhi mangefe nje ngeke Bosisibethu sicela as much as nilicula ninikela uNkulunkulu akabhayiziswa ngeminikelo phumane mangeni lithi iBhayibheli abaqamba amanga bafuza uyihla uSathane uyosha ngamanga uNkulunkulu nje awafuna amanga embusweni wakhe now ke bengizama ukuchaza ukuthi ke we don't judge people ngamavesi asibajaji ke ngemithandazo emido rondo rama acha banana anana robinho ricardo siyawabopha siyawahlakaza siwafaka empundwini zika Sathana uzwa ukuthi dididi endlini akuhlangene nalokho behold noma uthi uthandaza umthandazo sihlelekile wesingisi Father God uzwa nensimbi sithi ayihlangena nalokho behold noma uthi uyakwazi ukuchaza amagama esiGreek nesiHebheru uwalanda from Latin interpret it according to the Hebrew word this word is divided into three you have to put it the introduction body and conclusion according to the Hebrew to the back in court uyachaza izambulo ulichaza iverse ulihlakaza ulibeke phambi kodwa iBhayibheli lithi behold behold izambulo zeverse azimiyisa umuntu ezulwini asukujudge ngeverse and for that reason ke khona ngeke sikutshele ukuthi ubani oyakhona nobani ungayi wena naye wazi wena uyazi ukuthi angeke umbone uyazi behold ngayikhohlisi for the fact ukuthi uphila kule mpilo uyozolala emathuneni ngeke uye ezulwini mina ngikutshela iqiniso ngimile ngokuChrist ngeke uye lapha yana lithi iBhayibheli Nahum chapter 1 verse number 3 uNkulunkulu mkhulu ngothando uyaphuza ukuthukuthela shothi akasheshi ukukwata kodwa akayikusho konesono ukuthiwa akanaso lithi iBhayibheli ngeke uNkulunkulu akwenze lokho ngeke kofuna niyitshela nezingane nezikhulisa ukuthi phambi kwaNkulunkulu ukutshontsha isuthi kuyisono ngoba asikho isono kodwa ke kumfuna uyitshela ukuthi lama sweet owatshontshayo kuyicala phambi kwaNkulunkulu kuqamba amanga ukukhola kuyicala phambi kwaNkulunkulu lezi zinto ukuthi nikhetha nezingane washada indoda nezingane awuyifune zakho izingane uyithangela impahla ngoba manje kumakhaza sigqokile ifunde ezikolweni rathi uNkulunkulu uyakwazi behold yekela ukuqamba amanga uyovutha phambi kwabantu uvuthi kuzokhuluma ngelimi kodwa impilo yakho inamanga umndeni unemibuzo umndeni yakhe iyalamba umndeni wabandoda iyalamba ukondla umndeni wakho behold tholakala phambi kukaNkulunkulu ungenalo icala uSathane ngakumangalela ngalutho yekela ukuvutha lento ukuvutha ukubambezela isikhathi eside I'm telling you awunalelo kwephisi lento ukuvutha ukubambezela isikhathi eside ngiyakutshela ngeke uye that's what Sathane angabankinga nje ufuna abaningi abayeke bayivuthela uyazi ukuthi ngeke bayindawo beyovutha baqede bese babuya ngala behold phila abantwana bakaNkulunkulu nemibuzo kakhulu emndenini esiphila kuyona emakhaya siphila kuona nemibuzo kodwa asivuthi kanje uSathane usibambe ngokuvutha uyazi ubabona ngokuthi mawuthoka usuka kuyo emthandazo nabayi owathi sikona bazalwane soma-Bible study la kufundisa umuntu abezi babuza kuma-cross night prayer bacula baze bajika bemanzi they don't care umbona baphila noma kanjani baqoqa noma ngiyakutshela ngani zawo siyababuka osesibethe bagcwela kuma-TikTok khululeka thina kunabantu babuka ukuthi laba uNkulunkulu adla lithi iBhayibheli uthi umpostoli Pawulo sondela la sifundeni uJuda kunento engifuna ukutshela yona mana siqaleni ku 1 Corinthians chapter 10 Kohla ngeke ngezi guarantee uma uphila kanje awuyi 1 Corinthians chapter 10 verse number awuyi 1 Corinthians chapter 10 verse number 1 uthi ngokuba angithandi bazalwane kube ningazi ngokuthi okhokho bethu bonke bebephansi kwefu bonke badabula olwandle bonke babhabhadisa efini nasolwandle
to verse number 3 bonke badla kudla kunye kwamoya bonke baphuza kuphuza kunye ngomoya ngoba baphuza edwaleni likamoya lelo dwala lalunguKristu uNkulunkulu wayengathokozile ngalo ngoba wabashaya phansi ehlane at verse number 6 kepha lokhu kwaba isibonelo kithi size singafisi okubi njengalokho bakufisa bona so waliyo lento ngifuna ukubonisa yona la baningi bonke baphuma ezweni lobuqili eGibhithe kuthi uPawulo kodwa bangenanga ezweni lesethembiso bakaze bangena impela. Hebrews chapter 3 verse number 16. Undisi wami Makethe, sanibonani baba egameni lenkosi nani nonke bazalwane. Ngiyabingelela mphathi, ngiyaphileka. Siphile kakhulu nceke wenkosi, siphile kakhulu namhla, siyayibonga inkosi. Sisho njalo mphathi, sithi ukushumayela kukodwa akwanele. Ukucula kukodwa cha akwanele impela. Khona bayokwala baliwa sebeculile. Khona bokwaliwa sebethandazile bathi bayamuza uNkulunkulu. Abanye bokwaliwa sebaprofetile. Akwanele, akusiyona iqualification eyifaka umuntu embusweni kaNkulunkulu. Sho njalo mfundisi. Simbonga kakhulu moya ngcwele nceke wenkosi lo kuphinzeka kwembulela. Another topic lenemandla kulombuso waNkulunkulu kuliqiniso leliphelele nceke wenkosi ukuthi asiya ukwemukelwa ngetiqeshana ndawubeka kanjalo ngithi ngetiqeshana lesike siyavakala setikhulume etitradini emasinagogu nakamathembele kodwa i-lifestyle ngoba lento leyakhulunywa nguPawula nceke yenkosi ukuthi awubekini lowo mqondo masemukela livangele lamoya ingcwele nceke siniketwa umqondo waKristu. Umqondo waKristu it's a lifestyle akuyona into loyipractice ke lisonto ngoba kufuna sichaze nalento yekusonza every Sunday ukuthi asipractice ngoba kufike ilanga lelitsite asipractice ngoba sekushaya 12 ebusuku asipractice ngetikhathi letitsite but it's a lifestyle lesiniketwa nguNkulunkulu so liqiniso leliphelele usakhuluma nje nceke wenkosi ngoba sesimane sihlushwa kuna network nje ngoba lento phela ibese ngumlilo phakathi lekhathi uyithinza nje lekhathi uyithinza se ivalelo ngathi ngabe nami sekukhona lenguphawulako ngoba ivalelo lento ingaphakathi kimi siyalibonga liqiniso laNkulunkulu nceko bengisafunza nje incwadi Mark chapter 10 verse number 18 la khona ikhona indoda leka yabita Jesu yathi you are a good teacher uthi uJesu anguNkulunkulu uJesu uthi yena why do you call me a good because there is only one person lo good is God himself uyambona ukuthi uyathihumblisha Kristu uthi buyisa phasi uthinza lento yabafundisi ke ukuthi bafundisi angathi noma mhlambe le position nesengize ngitibude ukuthi le position bazalwane yebufundisi noma ye leadership kungathi nayo iapprove ngisathane ngoba kulukhulu ukuthola i-leadership ukuthola umfundisi aphenduka kanti livangeli leli lasaluniselwa kusukela ekuqaleni naleli labapostoli ukuthi wabebahlala ndzawonye bashare in everything akekho lobekaphakeme kunalomunye in the spirit bazalwane akekho lophakeme kunalomunye so liqiniso laNkulunkulu lona lodwala leliphakeme wonke umuntu kumele atibuke eqinisweni laNkulunkulu nakosa ukuthi aphenduke phambi kwaNkulunkulu regardless ukuthi ushunyayelwe ngibani noma ngabe ubonakala lamshumayele ngathi mncane but ke ngoba ukhuluma liqiniso lamoya ingcwele liqiniso laNkulunkulu simele ukuthi siphenduke phambi kwaNkulunkulu sinaloko nje nceke yenkosi kusinamuhla kungathi singaphila bungcwele phambi kwaNkulunkulu singayi ngema-position ethu ngoba lento yema-position sesike sivethe inkulumo nje nceke wenkosi ukuthi namhla ngiphethe isibusiso sakho sibusiso sakho nceke wasiphathwa ngilomnye umuntu siphathwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe
So asiku-understandeni lokho baze singalahlwa sithi thole silahlwa kube isikhathi sekuphenduka nemathuba ekuphenduka sinikiwe but sabuka ukuthi entani nabani ngubani lowaphethe because of our positions in the church. Kukhona abazalwane labashumayelako nje bagcwele baningi la TikTok nalamalanga siye sibalalele bashumayela ilenye elivangeli nje bathi you must come out of denominations. Bathi phumani kuma-denomination asikake sakuva kuncebe nkosi kuliqiniso ukuthi lokwenteka lapha kuma-denomination nokuningi kwakhona ku-wrong kodwa asikake sabeva abapostoli bashumayela livangeli lokuthi bantu abaphuma emathempeleni bantu abaphume kumasinagoge azange sesikuve lokunye bazalwane ngakukhuluma kube liqiniso vele kuliqiniso ku-wrong lokwenteka kuma-denomination but asikabitelwa kushumayela abantu ukuthi abaphume kuphi sibitelwa ukuthi sinike abantu liqiniso laNkulunkulu lekukuliqiniso laNkulunkulu litaba ehlulela ukuthi yini lekumele bayende yini lokungameli bayende so sinaloko nje bazalwane ukuthi lesinye isikhathi singalikhuluma liqiniso so ngeke nje etopic yakho ukuthi asibe holy akuyingemnikelo kuningi ngeke nkosi lokuchazile ukuthi akuyinge ukuthi unikele kanganani ema-practices nema-doctrine akho ukuthi i-doctrine yakho i-accurate kanganani but the lifestyle especially being humbled. Being humble is the most crucial fruit lekumele silikhombise phambi kwaNkulunkulu asibe humble ngoba nasinemqondo waKristu sothi sifunza kuKristu lebekwentiwa nguKristu nathi siyakwenda akukho lapha sehluka khona kude ke Kristu la khona wasinakafika yena ngikachaza ngalinye langanceke ngathi uthe Kristu nakafika emshadweni wasekhana wathola kunathwa luwayini luwayini waliyekela laphela akathi yena ngoba mina I can do the most delicious wine I can do the most nicest wine akathi stop this wine but uJesu waba humbled wayekela lele nathwako laphela until kufika isikhathi sokuthi introduce lele lisha lelimnanzi kwendlwane lakala so we have got no business of stopping people from whatever they are doing but we have got all the business of teaching the truth of God. It is the truth that people will find themselves. But otibuka khona eqinisweni laNkulunkulu. Bese iqiniso laNkulunkulu ngeke nkosi kube ngilo lelibehlulelako bantu. Thina sikanike abazolele emandle kwehlulela. uJesu wayichaza kahle kenyela ngakuthi kwakhona umthelisi kwakhona umfarisi bathandaza. Lo munye wathi yena wahlulela wathi mina kungcono ngoba mina ngizila kangakangake mina futhi ngiyanikela ngentalo kanaloka wafike lona wathi I may sin before you God asithi present abazalwane sinjengoba sinjalo akekho lomkhulu in this kingdom bazalwane sonke sibandvana baNkulunkulu beka demonstrate lokho ke uthi ke Paul angenyelanga hayi ukuthi nami ngisengubambile lokho kodwa ngizamela imihla nemalanga ukuthi ngente impilo yami ibe ngcono so bazalwane akekho lomkhulu in this kingdom akekho lomkhulu kulombuso welivangeli sonke sizamela ukuthi kusasa sibe ngcono libala ngemasofa necomfort beyinika bazalwane esontweni but be humbled eqinisweni laNkulunkulu bazalwane liyawuqhamuka nemuntu longamcabanganga ukuthi ngoba silinzele abantu abahambele eTulu nceke wenkosi silinzele abantu labatabuya abahamba ngema-Mercedes netimoto letakanokusho letikhona namhlanje ukuthi bamele basitshele into lengcono ngoba they are already blessed kanti bazalwane livangeli liyawuqhamuka neqiniso laNkulunkulu liyawuqhamuka even nangemuntu lodzelelekile ngoba kuNkulunkulu kuze ahumblishe labaphakeme ubaletha ngaloko lokubonakala ngathi ukudzelelekile so siyabonga kakhulu nceke yenkosi nje kunaloko nje ukuthi bazalwane sitawungena ngeholiness iholiness ukuthi phatha kwethu iholiness ngomqondo waKristu iholiness ayinge ukuthi ufunze amavesi ngoba sesime ngemavesi namuhla bantu bafuna ukufundzela livesi ithini ilifestyle ungayeke ufunze amavesi ngelisabatha ngelisonto noma nini but i-lifestyle ithini ngoba kuze simbone Kristu kuwe nceke wenkosi sifuna sibone i-lifestyle yakho ungabhadle esontweni kodwa ekhaya i-lifestyle yakho yisho lokunye nasekhaya mabambone lo Kristu kuhamba kwakho kumakuvete Kristu bazalwane angishelela abanye banceke wenkosi ngoba we are learning from
each other la hayi mina ukuthi ngifuna ngithi sishaye isifuba ngoba I'm now ordained ngoba nale ordination nawo magqobagqobana nalo magqobagqobana usende saphakama sathibona ngathi siphakeme kanzima liqiniso ngileli vetwa uNkulunkulu liqiniso lamoya lengcwele. Ngiyabonga kakhulu bazalwane inkosi mayiniphathe kahle. Siyabonga kakhulu mangwene, siyabonga mangethe. uNkulunkulu ngathi angaphinza kuphathise kaningi ngoba such topics are not comfortable man. Nangabe utawakhuluma ama topics kanjengala phambana na the waves of lamasondlo lakhona akusilula kwakhuluma kodwa siyabonga nceke inkosi nalamanye ungagcina kwakhuluma egameni lenkosi. Amen. Inkosi beyinkusisi. Mphakathi siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akasenze njalo, senzele umusa. Eyinsuku zokuhamba kwethu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kune verse lapha kuJuda. uJuda chapter 1 verse number 5. uJuda chapter 1 vele ne chapter yodwa uJuda ubefore noma uafter incwadi zikampostoli uJohn. Part nendawo nje kulezo incwadi before isambulo hlehla kancane. Uthi uJuda lana ku chapter 1 verse number 4. Kepha ngiyathanda ukunikhumbuza nokuba kade benikwazi konke ukuthi inkosi isisindisile isizwe yasikhipha ezweni laseGibhite yabuya yabhubhisa labo abangakholwanga. Uthi uJuda ke ngifisa ukunikhumbuza bazalwane ukuthi as much as wakhe wafika uMoses eGibhite wakhulula isizwe sakwa Israel, kodwa wabuya wabhubhisa noma wabulala labo abebengayiphathe ngokungafanele. Banye bethu ngeke simbone uNkulunkulu. Athi verse number 6, nezingilozi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya, lezo zagcinelwa ukulahlwa ngosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kubumnyama. Athi verse number 7, njengokuba iSodoma neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama ibe imisiwe ibe isiboniso, izwe isijeziso somlilo umiyo njalo. Athi verse number 8, noko ngokunjalo nalabo abaphuphayo bangcolise inyama, bayisa imibono, bahlambalaza ubukhosi. Kuna verse engilifuna lapha verse engilifuna lapha bese siyathandaza ngani zakwethu. Verse number 16, yilabo abakhononwayo nabasolayo abahamba nezinkanuko zabo, umlomo yabo ukhuluma wangala, batusa ubuso ngenxa yenzuzo. Verse number 17, kepha nina abathandekayo khumbulani amazwi akhulunywe phambili ngabapostoli benkosi yethu uJesu Kristu, basho ukuthi ngesikhathi sokugcina kuya kuba khona abahleka usula, behamba ngezinkanuko zabo zokungomesaba uNkulunkulu. Lezi zinto zakhulunywa endulo because we are living in the days la khona abantwana bakaNkulunkulu we emphasize ivangeli lokushunyayela, ivangeli lokucula, ivangeli lokunikela rather than telling the people ukuthi be holy. Umpostoli uJuda lana uthi sinikhumbuza ngeSodoma neGomora, uNkulunkulu akaliyekanga ukulibhubhisa ngomlilo. Sinikhumbuza ngabantwana bakwaIsrael abaphuma ezweni laseGibhite abangakholwanga wababhubhisa. Sodoma neGomora nemizi yakhona engomakhelwana ayiyekwanga. Uthi ngisho neyingilosi eza misbehavior ezulwini zakhishwa zabekwa amgodini onganamkhawulo obumnyama ngaphansi zilindele usuku lokwahlulelwa, okusho ukuthi nathi singabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, if siyophila noma kanjani senza noma yini siyoligeja izulu. Bantwana bakaNkulunkulu bafowethu, ngicela ukukucizelela kube ngiyakubhala ngabangubhala ngama-capital letters ukuthi amagama esiGreek umculo otomoyi konke lokhu is not enough. Be holy.
gada impilo yakho. Iloko esikushona namhlanje ebusuku ngani zakwethu. Asiphumuleni isonto kusasa. Abakhonza kusasa nababuya khona namhlanje. Siyabonga kakhulu. Gada impilo yakho, gada ukhuluma kwakho, gada itepe zakho, gada impatho yakho nokuyiphatha kwakho. Indlela ugqoka ngayo. iBhayibheli wesifazane umoya wesilisa obuka wesifazane emkhalele usekhanukile na. Umbuzo uthi bangaka abantu besilisa abakubuka ngendlela yokugqoka ngayo abakhanukayo. Ngamagama unenqwaba yoquqa abantu babhekise sokweni because bayakubuka bayakhalela. Behold, umntwana kaNkulunkulu akabukeki sex. Meqokile uyahlonipheka kuba nesithunzi. We don't look sex. Behold, ubengcwele nasebuhleni bakho, bengcwele nasekugqokeni kwakho. Nemzimba wakho wazi ishape yomzimba indlela uNkulunkulu akukhande ngayo. Lokho kukwelekelela ekugqokeni kwakho. Siyabonga amakepisi. Kukwelekelela ekugqokeni kwakho, ukwelekelela ukwazi ukuthi angikwazi ukugqoka kanje ngoba ishape yomzimba wami umi kanje. Thina abanye bethu imilenze yethu ngathi ihlilinge zimi kanje. Sikwazi ukufaka namaskin gel ngoba kuvela kucace nje ngathi bafowethu behold ube whole ngayo yonke indlela yakho ukugqoka kwakho, ukukhuluma kwakho, uyiphatha kwakho, uyibona ukuthi nobungcwele nokugqoka. Lithi iBhayibheli kuko konke sikwenza ngathi sikwenza kuyinkosi. Shot nokugqoka kwethu ke kubonakala ngathi sigqokela yena uKristu. Uyiphatha kwethu behold ngani zakwethu ngayo yonke indlela umshado wakho ubengcwele. You are the one we have to create peace emshadweni wakho. Ungayifihli ngesithupha ngomyeni wakho. Ungasifihli ngesithupha ngonkosikazi wakho. Unkosikazi wakho ehluphe njalo engezwa enjalo, but you must behold wena you are required ukuthi ibangcwele. Mawubekini lo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu wayethe uNkulunkulu wazehlisa wathabatha isimo sokuba incane. Ukukholwa kuyabiza ngoba kufunakala wena eyimeni zonke ezempilo. Asikuphikisi thina kunabantu ababoleka imali bangayikhokhela. Asikuphikisi thina ukuthi khona umuntu wakukhuliswa ukushiya nengane. Angikuphikisi mina ukuthi khona abakushiya nezifo. Kodwa you are required to be holy. Kunjalo kunalezi izinto ongayikhomba futhi ongayifihla ngaso onesizathu sokuthi nazi izinto ezimiphambi kwakho. Kodwa lithi iBhayibheli behold lithi ukuthukuthela kusikona inkinga kodwa ekuthukutheleni kwakho ungoni. Bafowethu we are required to be holy. Iloko sokushona namhlanje ebusuku ezimeni zonke ezempilo unengane engezwa ehamba zenza noma kanjani kodwa lithi iBhayibheli ibangcwele. Ngeke sime ngamaculo, ngeke mesime ngezambulo. Lokhu njengamajazi siwagqokile sazowakhumula ngelinye ilanga ngoba sibizwa lapha ngeke ubizwa ukuthi wawushumela kangakanani. Nanku ukushumayela lithi iBhayibheli ubani uJamesini osha lesi statement athi ningakujabulile athi nguJacob chapter 3 if I'm not mistaken uthi ningakujabulile ukuthi nibe ngabafundisi nibe baningi ngoba ukuhlulela kwabo okukhulu kuyicala kwakhona lokho kushumayela bafethu. Elinye icala I think this is kumele kube enye topic ngelini la ukuthi icala kwalona lethi ubiziwe phambi kaNkulunkulu ngoba wonke lamavesi asihamba sikhuthuza abantu ngawe asazolungiswa kahle ngelilanga sesimele sihleli phansi kuthiwa usho lokhu kusho wawukuthatha ningakujabulile ukube uyayazi ukuthi icala kwalona leli lokuhamba upepereza phambi kwabantu ngabe uyayigada uthi ingayithwesa amacala. Thina sishumela nje sazolanda ngelilanga ukuthi wawuthini mawuthi ukubuye kwazi ngaba awupepereza kanye ukujabulela ukushumayela ukuthi nami ngibiziwe. Behold awucabanga ke thina abanye bethu sisazolanda ngempilo yethu siphinde silande ngabantu esibadukisile. Icala lento yokuhamba sikhuluma abantu sithi uNkulunkulu uthenga ngisho ngolutho. Icala ukuthi abantu yabona le more specially uma ilithi iBhayibheli ingabe abafundisi it means because they uPaul ubanosho uJames uJacob uyazi ukuthi laba abantu kuthiwa abefundisi they are foundational apostle bebekisisekelo sokholo. Just imagine isekele ikhona eyibekiwe kanti amanga kusazolanda imagine ngelilanga sekulandwa ngamaduku uthothi amaduku uNkulunkulu wayengashongo lutho ngamabhuluku awucabange ngingenze example awucabange ukuthiwa wena wayenza abantu baphila impilo ngangingayishongo awucabange nje. Mina bafowethu ngiyengithi mina ngiyabancoma abantu abangashumayeli uphila kamnandi wena ufakazi bami impilo yakho ingcono uyala uthanda khona ukhonza indlela uthanda ngayo i-requirement efunakala kubangcwele kuphela. Thina abanye bethu we are sacrificing our time, our joy, our everything, our privacy, everything because njalo kumele sifale sihlala sivela phambi kwabantu sihleke ungazwakali simuncu
kodwa kunabantu abagijima bathi nami ngifuna ukushuma iyeke lento waye kusabantu ingulube bafethu. This is a piece of advice. The only thing eyifunakala kuwena Behold bangcwele emshadweni wakhe ebuntombini bakho kuqoka kwakhe kube ngcwele imali yakhe ayibe ngcwele everything. Behold ungami ngamaculo ayokubambezela amacilongo so waculula amacilongo laba bazalwana nti cha mina Nkosi yami hey uyazi mina cha inkosi impela mina noma thiwa kushunyelwa wazi mayakhe yasho le ngane kuvela ukuthi ucosolele emoyeni lutho uyosho soculile akho mzalwana ofaka amaculo ezulwini ngitshela iqiniso kuKristu. What is more important is to live a holy life. Kunabantwana bakaNkulunkulu uSathane babambe ngamaculo babusiswa amaculo kodwa baqhubeka emanyaleni. It doesn't work like that. Izwi likaNkulunkulu malishunyela uyaphenduka linjengesibuko. Mawuyibuka uyibona lapho uyibona ukuthi man nginje ungayikhohlisi njengalaba abanomkhaba thina sinomkhaba uthi moyibuka esibuko ontungini nomkhaba uthi cha kodwa hayi kakhulu uphikisa isibuko usukutshela ukuthi awukho right. Izwi likaNkulunkulu linjengescan manje iscan liyakutshela ukuthi impilo yakhe ayikho right. Asathana athi right uqhubeka ucula uba ngumsindo knowing very well ukuthi le mpilo engiyenzayo la angikhona ezulwini. That is the kind of lifestyle bafethu singitshela yekela indaba ukucula uyocula impela kodwa ngeke umbone uNkulunkulu ngoba siqhubeka siphile emanyaleni. Apostle Paul uthi kuloko ngiyayigada ngabe isithephiso sifaka abanye abantu embusweni kodwa ngeke ungene embusweni kaNkulunkulu ngoba ngiyotshela abantu ngezulu ngitshela abantu ngezulu kodwa ngiyilapha impilo endlela ukuphila ngayo. Amadoda amaningi wasona isibonele esihle emndenini yabo. Bafazi abaningi bayakhala bakhaliswa amadoda nezambulo. I'm telling you the truth. Kunabanye omamfundisi abaningi angeke baphinde bakholwe sizathu salokho balinyazwa amadoda abayowathemba because kuyinkinga ukuthi ngibona ngivuthe kangaka ushade ngibonga ube unkosikazi wami bese ngifika endlini ivangeli ngingasalivezi lokukholwa lento kade uyibonile alimala. Abafazi abaningi abantu besifazana abaningi balimala ukuthi bashada namadoda bebowathemba bewaza khuluma ethi shada na only to find out lo muntu usebenzisa imithi. Hawu lo muntu uyaphuza. Hawu lo muntu kanti avela lima laba bantu yonke lemphefumulo oyilimazili yobuzwa kuwe. Labantombazana salala nawo sawaphika yeke ukukholwa ngoba ningi amantombazana esawamithisa ngenxa yethu ayeke ukukholwa savela kabi phambi kwabo. Leyo miphefumulo yobuza kithi behold impilo yakho ziningi izitsizwa ezayeke ukukholwa ngenxa yakho. Behold eloko sikusho namhlanje ebusuku impilo yakho iqoqe manje oba sikhuluma ziningi izinto umoya ngcwele okhumbuza khona athi hey wena mawuhamba neleli jubana ngeke umbone uNkulunkulu uSathane athi right awukho right. You know we both know ukuthi awukho right. Behold eloko sikumemezela namhlanje ebusuku nganza ukuthi empilweni yethu yokukholwa buka nje ubone umoya ngcwele kwelekelela phenduka ithuba lisekhona. Yileli ivangeli leli eliyokwenza ukuthi mawuvala amehlo bafethu angazi mina empilweni yami ngakhe ngabe nesiqiniseko. Yabona isiqiniseko sokuthi uyazi ukuthi hey noma ngingafa manje angazi noma wakhe wafika kuleyo mpilo angazi kodwa empilweni yami ngakhe ngabe nesiqiniseko empilweni sokuthi ubona mangafa manje ngambona uJesu. Yileyo ke uNkulunkulu ayifuna kuwe ukuthi ube uzwa ukuthi akhohlwa nje kwasho uPaul athi hayi kulokhu kuhle ngulweli ngikugcinile ukukholwa ibanga lami ngiliqedile sengilindele umqhele. Angazi noma uyayazi leyo mpilo wakho wafika kule noma ukhuluma njengalabo abaningi esibabiza amagama athi hayi siyampuphuta siyabhabhalala sibona phambili. Angazi noma uyayazi leyo nto leyo. Behold can a hairstyle make you whole? Angazi kodwa umoya ngcwele mayekutshela ukuthi kuyeke lokho kuyeke ngoba yena ozokwelekelela. Ukhiye sina empilweni umoya ngcwele umoya ngcwele athi ziyeke lezi zitayela yeke ukuthi kuyeke impela. Nganza kodwa ke siphumuleni kusile kusasa yilo lolo daba iyodwa into esisho behold ungagcina ngotshela ingane zakho kodwa namanga kunabazali ababhizi abakhuluma kahle ingane ungawaqamba manga kube neqamba manga apha kunabazali ababi abaphila manga phambi enganeni. Behold yenza nezingane zakho zibe ngcwele umuzi wakhe ube ngcwele umuntu wakhe ibe ngcwele toilet yakho libe ngcwele. Behold nombhede wakho nomeni wakhe ube ngcwele. Behold fumanise kungenalo ichashaza ba umama ongcwele indebe zomlomo ukukhuluma kwano kuyiphatha kwakho uqoka kwakho iwardrobe yakho
ayibengcwele umntwana kaNkulunkulu akanazo impahla zokukhonza nezimpahla zokuya edrobheni umntwana kaNkulunkulu udrop la kayishintsha azike impahla zephathi neviki impahla akukho la ngiveza amathanga nala ngiveza izifuba nala ngiveza amabele umntwana kaNkulunkulu bafethu ukukholwa ku-actwa impilo yethu kumele uma ngihlangana nami edrobheni uma nginganifica edrobheni ngingabi nenkinga yokuthi uma ungathi ozosikhonza akumelanga ngithi ngisayogqoka ekhaya kuba ngathi uniform bafethu uba manje ngisukuma ngibela ngoba phela yimi lo angikugqoki ngikukhumula be holy uba ngcwele noma edrobheni ungabi inkinga nje ukuthi angikwazi phela ukuthi ngamhla ngeza angigqokelanga akusona impilo emakholwa leyo ma bangicela manje edrobheni uhoza uzosikhonza ngisukuma ngima ngeenyawo ngiyashare ngoba indlela engigqoka ngayo I don't have a problem be holy leli vangeli lethu la impahla zokukhonza nezimpahla zokuswenga impahla manje ngiyogqoka yokukhonza yokuswenga impahla mina ngiyagqoka nje siphendukeni nganza kwethu thuba lisekhona uNkulunkulu sasibolekile kukuweke uma ulizwile nokulizwa izwi likaNkulunkulu ungayenzi likhona inhliziyo yakhe ngoba sinale nkonzo sahawukela siliphambanisa izwi lenkosi futhi asishumeze thina asibizela abantu kithi siloku kwakaze ngathi uzwana kwasha kwacima I've never said ukuthi I'm the one preaching the no sitshela abantu ngoJesu nangu uJesu sikutshela ngoKristu yena yedwa lengemthini ohlaza enquna engafakele nepurpose nangu uJesu fana naye fuza yena hamba njengaye kinga yakho sa comparative evangeli nami comparative evangeli lakho noKristu you'll never go wrong buka yena uthi umbhalo wamaHebrew hamba nibheke kuye akubheka ubefundisi nebandla lakho abantwana bakaNkulunkulu abangafikile embusweni bafike emasontweni hayi you'll never make it behold yonke into yenze ngoba lithi iBhayibheli konke nikwenza kwenze ngathi ungenza kuyinkosi Lanza ukuthi siyabonga kakhulu uNkulunkulu omsanibusisa angigcine anilonde khathalekile ngaza kwethu hlala sibhizi sikhathela uzuzode kubhizi bafethu nilaleni kahle isonto kusasa abakhonza kusasa siyabonga ababuya khona siyabonga uNkulunkulu umsasigcina sihlanganeni ngolwesibili ngesikhathi esifanayo le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu makhono longakholwa siyathemba ungele ukuzofunda ukuphikisana siza la khona uzophikisana nokuprovela nama point I think one of the things esenza ukuthi nakuze kube namhlanje we are moving forward is because ithuba lokuphikisana silivalile sangalivula ithuba lokuprovela nama point we are sharing njengabantwana bakaNkulunkulu I'm not better than anyone I'm not preaching better than anyone kodwa nami ngikhuluma ngokusilinganisa uNkulunkulu angipersona ngoba nawe ukhuluma ngokusilinganisa uNkulunkulu akupersona so asiqhubekeni njalo bafethu sisalinde lokusuku olukhulu ukubuya kwenkosi yethu Kristu Jesu asifica singabalungele ungena embusweni kuyemshadweni kanye naye insizwe nokhathazeka obongasekho singadlala amasonto ngadlala amasonto ufethu nilaleni kahle uNkulunkulu umsanigcine Olonde sabonga kakhulu bafethu good night amen nkosi elosingana namhlanje ngigqibelo sibuya Tuesday sabonga